Kena angka sky yang bini bagai itu angka cara komen hanya kanya orang bagai. A few moments later. Hello guys, hanya yang video lam suku nong no, ano kasih ko sky yang bi ano terus kayo, yang belain tong thukja ke sky min bagai kasih gift tu payment tonggo, no gift no naik no musuh, tabo gift no roda naik tong sky yang bi no naik tong boy di sky yang bi ano no makan saja go, nengke kui panung mano darah panung mano, apa yang saja go. Kita mana hamala nana se support kami bagai ang mana saja ko tini asu tini kolong mana nang bai kok sana musung bana kok roma saya tini kege nin video anu terus kami mana ko ang saja ko ang buya haya tu joli ang bunyo terus kami ro komen kami ro ang joli ya noro bo wan sukunyo komen kadi happen ang joli ya noro komen hamya pan kadi kampat kadi ang joli ya. Ta hama ke norobo ang hanya mai jana bla ang hai tipra sabla norobo nong bu khoi noro sana musung ka ba saka sana musu ya ka sali ya tong dei ta pa ang joli ya sana musu ka sadi tam hon ang bebeng nayo happen now joto no comment pori nayo happen ang comment bag jaga reply ya happen joli yang japan sai tong bedi noro happen support chip khai tong de an pento pai bikya tabu berak banyak ni sabut kadi ko ang berak roma sumya kona siri ina roksi suma tongo gan berak ken beben kaisan bagai berak banyak ni rang roh di ko an berak nenen ro tong an berak punungan ko amo sibjan berak tong shuo tei ro human ni ro gida bro ben kulok khaja no stok jak abon bagai ko mo sibi kaisa tong shuo tabu anu berak banyak bagai support kadi pen banyak tu support kaya tabu berak banyak bagai support kaya sekarang bi mau kata bagai naro hona no pi podre pod nang jaro khone bengal le na no amu tu jungkha to sudu roba se di ba putam sudu da pusu da chaimi aba ang sana rang ni aba aba hai ba sama gole chumo hai go apun bagai sia naro tano pen banyak tu support kaya tabun ke berak banyak support kades kayak bi nana sem pakai hamba ya poro kada sekarang bi mimi an mimi no kisah naik bedi an mimi an mangso khogu sama nih ko mangso khogu jauhnya berlalu di kota magi toka pernah mangso khogu cakran mimi bire mangso khogu jauh bo angga sekjengkene mangso sana baik tu pernah je bunuh horosar kado horosar kaca baku khogoi jana musung jago sikok bunuh tai bisi din kami ya hamjogri rosinai sab kajangnai babai comment kai sadi anami mo sab kajangnai beri buka hamase sikla bu soka konai ne dibo to cikun sate thumini kotar mang phagya je tabung ke bunuh kanya nengka je kajanang usuna comment kai sadi nana ni man to mami ro kaje na ro sai dong to mono ge nong ro aming sela ro to ka sarita nor bo kaya bor bo kai biya aming sela to ka sabadi bo bele dili me pungo bono kai ro hosinai dong bono kona sini mimi tom hala da sky min tom di do matam sana mi hapen mangso bahaja mangso Mia mangso khogu chakaba pura mangso shikoba pura mangso ba hai ndu khode ke kasha comment to komon phaso chabalia tongthong je khaine khaiba tongmete an kunong jagya tinin baga sung sina inke kasha nangno tamni sanai tinin baga sung sinai tata bye good night har kaham jotono ayuk lokthong Jara no komen hame khanya rong ba ko khi lang sa de ku pui re no khang na ne pura jara no komen hame khanya rong ba inka bono ke handres pahanka komen kai sabo dinro ke anin kisi lang ku photo kosam sabo kire kisi komen khine andi da na to ba kya
नोंसादा थगो सागर पिलानो सादा थगजा थगन सरी ओ मायो पूरा थुबुई थांगा थुबुई पूरा बुका पूरा चानों ना रे या वीडियो की थी ना इसके लिए थुबुई थांगा पूरा किंते कौन काम करे ये वैसे एक डब्बा बिस्कुट दे देना 5-5 रुपया का था ठीक अब मैं खंबा खाई लगा हमारा पूरा चाने कोले पूरा मैं खंबा तेरे में मांग क्या की बोलती रहती है पगली लेकिन देना अच्छा से देना कैमरा के सामने देख रहा है हेलो गाइस ये ममता है, उसको थोड़ा फॉलो वगैरह करो। और बहुत गरीब आदमी है, वो गरीब औरत है। उसको प्यार करने के लिए चाहिए उसको नहीं मिला है अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा है, बहुत अच्छी है। हाँ दिल तो साफ है ना मेरा हाँ, दिल बहुत बड़ा है उसका। 10-10 बॉयफ्रेंड है उसका, एक से एक है पूरा। सही बात बोला है हाँ, भाभी को भी दिखाओ। और क्या बोलूं? एक किस देना सुम्मा कौन है तो मेरा कौन है बोलो मैं तेरा गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ ये मेरा गर्लफ्रेंड है और मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ